Nekai naliki ntae ajoki embung'aki enkaina irara ele osho, irara ena murua. Nemajoki nanu ntae nena siaitin naji emikiarie enegila tesho emikiarie nyoo, kanyoo dii peeyiolo oltung'ani ajo ketii enegila naidimi atarishore. Emeng'udi naa natarishore ai olong'. Tenaa ina nang'usidin eetae entipika iltung'anak inkiyiaa. Naa tenaa ina porori apa najo meeta eng'udi nemerishoreki, nejo Biblia ore olalem letarishore ninye kiarieki. Paa kaingo peeng'ata eng'udi netarishore ai olong' tenaa ninye eyieu Enkai nintokieki. Peereshu ake oltung'ani enkiboko nemeyiolo ajo kaji ewoshi kake bara kintamioki. Kayieu naliki ntae ajoki ele osho loonterkesi ashu oloonaikar telulung'ata. Atamanayie tenakop. Nataasa sinanu naidim oltung'ani olakua arikoni liai kop kutitik aitaas ntae. Nikiriamari ole tong'oyo netolikio ntae ajoki entegelu ele kirrokot. Kitamoo naa ninye laitamoo ntae irkulikae. Kitayiolito. Ayewuo amanaa naya sukuulini nawa lorikan naret irmareita latareta. Nainoshie enkishamaroto oltung'ani nedoli ajo kisiligayu toonkuti. Kaisho Enkai enashe amu ore apa olorika le gavana naa kajito dii kayieu toonkolong'i naaponu. Neeku ore ninye ng'ole maata mpango nalotie olorkoti nalotie Narok East. Kuna kwapi nai naing'ua oladia alashe oing'ua otolimuo tene aitamanayie olee paayiolouni toonkolong'i naaponu ajo karang'ae netushuke ninye mokure egira abaya. Yorreki mesiai ai apa eewuo Enkai metaasa. Amarinyo naa nanu. Ore enoolong' narinyi irmoruak neeta nkishu naibung'ieki. Naapuoi ajoki leji enkiti orika natii Larosa naji ene East Africa. Nalaki emilion onkeek 4 najo mamirie ele osho enkoshoke. Amu ormushaara lai apa ayieu ele osho apa ayieu narik. Neeku ntae toodol tenaa igelu irbiasharani tenaa ilarikok. Sawa. Ore enkolong' nabo eputitoi olarikoni lele osho olaiguanani apa oji Kuntai. Tenda kop apa manya narosora le Sangale. Naa nena oshi bakula lemeeta eng'eno teneimaki loisho Enkai eng'eno. Neriki irmoruak aare oyarata. Oltasat apa oji Ole Kilisha aiguanani. Peepuoi aing'oru enaikoni emputoto olaiguanani lolosho lormaasai. Ore ele tasat amu ishoo apa Enkai eng'eno oji Ole Kilisha nejo eyau kulo moruak neyau iropiyiani. Nishori iropiyiani likae kirikoi apa lemeyioloi enkarna amu ore ake peeku misiligayu nikimin enkarna. Ore taisere nekiata nkarn naapiki yiok toombukui naadamunyieki yiok netii lemitokini aadamu. Naa ina peeyieu nees pooking'ae esiai aitobiraki. Ore ake piishori ele moruo iropiyiani nejokini tanang'aki oseyiai. Ore amu enyorr enkoshoke nenyorr iropiyiani nigilie enkong'u katitin are peetumoki atanang'ai. Ore piishori ele oji Kuntai nitu eng'as abolu aing'orr nenang'aki amu etiakaki ake tanang'aki. Nejo Ole Kilisha ele olaiguanani osipa amu memirie olosho iropiyiani nememirie enkoshoke. Nejo etiu tene. Ore iltung'anak laa keiguan toonkutot peerinyu enduata enye. Nee ajoki ena naikash peepal Enkai. Oltung'ani oriny likae moruo enduata enye aibooki enkop. Meeta oltung'ani oisiligayu tentaisere tolosho. Neeku ore amagira nanu arrep koon amu idipa Enkai enkiguana tekeper neyiolo ajo ng'ae eoku olarikoni le Narok West. Etudumua Enkai irmoruak midapasha nkurai. Kelo ake moruo nipirare olchani lenye beneba. Tenaa duo kelua impirare tenkata ino. Etii ololoigero ende. Etii olenkoitoi ende. Lelde ole kirrokot otii ende. Lelde ole tong'oyo otii ende. Netii likae payian oing'ua idialo ormotiok oji Sote tende. Pooking'ae nishoo Enkai olchani pirare. Iyie odol tenaa iturrur olchani tenaa ironkai. Amaa enoshi enegila najo kitamanaa kulikae kai taata epik. Ntai agira aikilikuan. Kai epik lelo moruak lenegilat enegilat. Pooking'ae nelo aipirare olchani turrur oisho Enkai. Tenemikinkara olchani lino metaa keimu mbaa naang'oruni irisha mbaa. Naa tenaa kinchoo Enkai olchani turrur nilo aaku ole bahati tenkai. Kake ashe Enkai naishoo olosho lormaasai. Maitoria toonkolong'i natoriko nitu amirr naa agira alo aitorik enakop.